ngati perlu jub ejonga baphiru phide ki youtubers bapila struggle mangahi kumno ban snaya ki videos kumno ban yo ki views kumno ban yo ki subscribers andre kamra mentagasngi ngan hikai phi ki kattu kat ne ki tricks how to get your first 100 subscribers in just 2 days oi kan nekam de okay 100 normally in nursery friend list jongki message ki hi hello simple kumta okay phila pen message shi phongot haga share message shi thop ai hi hello kumta but lada ki reply ki sa message ki ke phila pen thop brother and sister ngadon ka channel facts te lada face not subaban pe ya kani videos jonga lada face not in case not subaban like ya ka but subscribe takata nai tho jrong than mat tho jrong than kin se ignore ka message bi thot lam kot okay but
dak balik kumne baro chis ngi tharai pin sala ban yo chis pa ngot ki subscribers okay but phi maintain ya kata ka jingi de jong phi but ki haga por ba phi send ya ka link jong video jong phi haki kin sa comment hi po ko comment section kin sa message hiru ipi sapan ya ka feedback naki laban ongi phi very good ongi ki thanks dan ki lap ya jimbakla ong ki tongan sa parsang ban pet ya kata ka jimbakla haga next video jo pat kumta phi laban yo chis pa ngot ki subscribers kita kan di khot ki right potential audience hang ne ti phi ong kane ken ka ba ngi jule baro shikata nak ta dang ong pi shna bha ya ki videos pi ha shwa ba pin share ya ki videos pi pin sa ong bihang ne ade habangi la ban yo shispa ngot ki subscribers ha ga shisgi bale on persyang daga ni ka trik persyang betang sitio daga bosuk ni la ban yo shi hajar ki subscribers hendri nga ong pi kanu pila ban hoi pila ban text ki video ku pasan spangut terus spangut shi hajar lani ar hajar pila hanya kata pin sa type ban reply ya ki message cibo ar hajar video ki message pi ha ga joko por yanu fin reply yanu fin am reply dak ta daw ang pi bitan kam tang chis pa ngot ki right potential audience ban pik shisha ya video sempi ban ai comment hapo jang ke video sempi ban la dan jimbakla kin sa ai ya ke feedback pi okay but kumni la fi upload ya videos ha next time kin sa page ya video sempi Perhabaki page ya ke video sempi shisha kan su promote ya ka channel sempi kumno tip bagi video sempi ka perform good kumno bila tip bagi video sempi ka long ka biang ba bila check ya ka dak ba check ya ka CTR but ka watch time jong ko video sempi sakwe ngau kawan ong pi haswa bangan kut ya ka ne ka videos yang kita sengit ba kumno ko ne ka YouTube ka trekam cuba menta la fi upload ya ka video sempi but la ngam itnat ya video sempi ngam klik ya video sempi okay but ha next time ba fi upload videos notification kan on one show haka cukur kamro habang ngap ngasna ya gini videos nga upload ika hapo jong YouTube pada fi page ika haga sen te bamenta next time ru habang nga upload ya videos kan one kan notification happy hendre la film page ya videos nga menta next habang nga upload kan one show kan notification happy nak ta daw nga ong pi pensna bha shwa ya videos pi kanang bagi tu audience pi haba pi upload videos kin so nat ban page ya ka tu videos pi pakum ne ka YouTube kan promote shisha ya ka channel pi umno ban grow hapo YouTube pada fi page ya videos nga hadok ani klimat sungam haban like ya kani videos pada lap ya kino jimbakla kino junjuna comment hapo jong ko comment section ya feedback jp nan sepersyang menawan rajp haka next video nga ngan rajp ya ke way per ki videos haki cinti per ke CTR per ke neka watch time tata bye bye see you on my next video till then stay safe